Inak ituloy kakabsat nga i-share kada kayo. Digito'y prinsipyo nga insursuro, nagbibiyagan, ken impagpaganatgat, ti patriarch tayo, iti church tayo nga Hosanna Bible Baptist Family. Kat digito'y kakabsat, ingredients da, why Hosanna is what it is today by the grace of God, but because of these principles. Amo yung kakabsat, narigat nga i-compare iti kada ministry uno kada church, like Hosanna to other church, kasi every church adda digitay certain principles uno kasla kuadamot kakabsat, digitay nakit nga asawanan, kala moto when. Ngem, in the HBBC, dagitoy kakabsat, dagiti prinsipyo nga nagmayat, nga insuro ni Pastor John, ken nagbiyagan na, kat iso iti dapat nga salimot-mutan tayo kakabsat. Kasla DJ Book of Acts, inbasak kada kayo, di Acts chapter 2, nga digito'y kabautisar nga 3,000 souls, nagpatpatuloy da kadigiti panursuro, digito'y apostol nga nangisuro kadakwada. They continued kunana steadfastly in the apostles' doctrine. Ket kada tayo mo ti HBBC, han nga apostol ni Pastor John, ngem isut pa nakaamatay ti pamati, isut ng waya, ng wada, ng mula, ken ng patanor kada tayo, ket digiti nga prinsipyo, isuda iti biblical precept, nga practically applied. And this is the ingredient of the HBBC. Okay? So, last Wednesday night, nang rugi tayo deti, number 1, consider the long-term effect. Consider the long-term effect. Iso tayo na-mention ni Pastor Dennis, kitaan nyo kat may apply mo ti biyag mo no kwa, no adda digitay pakapaayam, uno kasla dapat i-refuse mo, gaputa di pagayatan ti apod pilyem. So, short-term pain for long-term gain. Be willing to accept short-term pain for long-term gain. Kita nyo? So, uray na sakit, karakwada idi. Ije klaberya, maupay da, ado nga kararag, ado nga panangpadas, nung di pagsayaatan na adaday nga panunod. Dati nga minudad dumagat alistute nga maupupay. Sino kada kayo ti alisto nga maupupay? Tayag naman ima na? Nalaka nga maupupay. Well, mabalin nga natibker ti personalidad mo ngam dumaipanggap ti panakaupay kako alisto tayo nga maupay. Haan kakabsat. Let us be willing to accept digiti short-term pain kaputa adagayam purpose iti apo. Adagayam kayat nangaramiden ti biyag tayo. Okay? So consider the long-term effect. Number 2, I will not degrade myself by hating others. Okay? Ti gumura kakabsat. Haan nga DJ gurguraem no kwa iti maperdi no dikit sika nga gumurgura ti maperdi. Iso nga ti gura makadadael kada tayo. Saan nga healthy. So nga dapat iwagsak tayo di jay. Next, if you cannot change the situation, change your attitude. Sino kada kayo tinakayaplikar deto itang alawas? At the sitwasyon nyo nga hamo mabaliwan, ngem si kalatan iti agadjas, jay puso. Adda? Na-apply yo? Okay. So nakatulong ha? Nakatulong. Next, failing to plan is planning to fail. No nahangka nga nagplano, your life is bound to become a failure. Iso nga dapat da tayo, agplano tayo. O, dakay nga dadita balasyo taaw, agplano kayo, ikararagyo, agconsult kay ti pastor, gather data, information, and other important things so that you can come up with a good plan. Life is so short. So let us plan as if ikanatay pa iti apo 20 years. But let us live as if isot maudingal daw tayo itan. Agbiag tayo nga para ti apo as if last day mon. Alam na kaitan. As if ha, ngem agplano ka as if alam na ka ti apo 20 years from now. So dapat adda turungan ti biag tayo iti Christian life tayo kakabsat adda pag-improvean na aya. Okay. Next, 1 plus God equals majority. Okay? Manayunak to deta, deti sumaruno nga part na. Saan ka maamamak nga mangibagati kinapudno? Okay? Manayunan tayo tupay deta di part 2.
We must be automatic, not pushmatic. So dapat pagkurian tayo kakabsat, iti initiative tayo. Human practical initiative. No practical ko na tayo, makita tayo mati mabaling nga maaramid, saan nga tayo buyaan tayo latang, kat awan ti mabalin tayo nga aramiden. Kan ag initiative tayo mati spiritual, praise God. Kinam digiti kakabsat, ije klaberya kat alakat glory to God ngam makita ti pa nag-initiative da, maragragsakan ni Pastor Junte, picture and send datan kitam automatic. So na kung nagkampapaamong pagkata, automatic na digitan na ta, siyempre ang muda. Kaya't hana yung bagbaga, ada mulad jaya nga nakapaan. Hana yung bagbaga, ada pagpigada na, aya. Digiti kat simple nga bambana kakabsat ngam nagkokontribusyon da, kakabsat kat, inkarigatan dat gimbat gatang latan, ada nakin in charge iti sabunang, ada nakin in charge si pagpigada na, ada nakin in charge ni dayjay kakabsat. Automatic. Amen? Automatic. Okay. Next, problems come and go. They are not here to stay. Dito nga kakabsat, kadigito'y amin, kadeti recent days, deti na udi, problems come and go, they are not here to stay. Iti kuha kakabsat, adada nga nakita ka nakabless ti kaduan kada tayo. Amen ba? Sino kada kayo tinabless? Dito yung last point. Problems come and go. They are not here to stay. So deta kakabsat tinakita nga adada nga nakabless ti kaduan kada tayo. Let's continue kakabsat. Okay? Deti sumaruno kat ituloy tayo. Next. Dito yan. Kakabsat. Just be honest and learn to say no even if it hurts. Deta kakabsat. Don't just be a yes man. Just be honest and learn to say no even if it hurts. Hantay nga agal-alangan kan maamak nga mangibaga kakabsat, no anya DJ right, no anya iti rebeng, kan ibaga tayo nga madi, no madidijay, kakabsat, gaputa, hantay kayat nga agturong tayo iti panakadadael. Deta, learn to say no. Nang nga yes, nga kanayong kakabsat, makita tayo nga alanganin. Kasla kuma alanganin, jay plano, yes ko natay latang kathaan na ibaga tayo, madideta kasi amom kat maperdi tayo, di ba? Iso nga, deti kakabsat, timay sa nga karigatan, maipanggap iti relationship. Kasi adada di kita'y tao, nga narigat kakabsat nga ma-rebuke, hanamatik. No, deti ibagam, no, deti, ti kayat nagat mapapaayunan lata. Kat no, ibagam nga madidayjay nga plano, hambag ka dete, sa bali mo't dete, kwa kakabsat, dete kontrabida ka na yun, sa bali di jay. Dete, awang puno sobrano, no, de kontra-kontra. Kasla kumano, gobyerno kat oposisyon lata. Isang oray na pintas, di plano kat agsarak lata ti madi, tapno kontra-kontra lata nga rod. Oposisyon, hamo takas jay. Hantayo nga tay tao nga kanayon nga oposisyon, ngam tikayat na nga sawan, honestly, makita tayo nga alanganin, hananapintas ti turong na, hananapintas kakabsat iti pagbanagan na, alakat lovingly, gently, kunana or ti Ephesians, irugitay di Ephesians 4:16. Ephesians 4:16. Kita nyo okay? DJ speaking the truth in love, kunana. Intayo pa lang di Matthew 5:37. Matthew chapter 5 verse 37. Okay, let your communication be yea, nay, nay. Ano kaya ng asawan? Nay, madideta. Dijeti kahit ng asawan. Nay means no. Upon your conviction, ambom nga pagsayaatan, di kad, amen. Ngam no, makita tayo kat adapagdaksan na, hantay amak nga mangibaga, kasi no open-minded jay tao kakabsat, kat willing isuna nga ag-improve, kat willing nga makakita pagsayaatan, na kat, amen, nagsayaatan, alagat, thank you. Nagpaisohan ko nakita nga kasdi, idi ko na adi nga may kakabsat. Ang tirigat na no, dete tao nga, dete kaslaulag nga, sa gidang basikat umingar ka, blakala kobra, kat medyo narigat nga bagaan. Ngam numan pa iti kasta, kakabsat, kat uray kagura na tayo, at least maibaga tayo, dayjay, amo tayo, nga nasayaat. Let your conversation be nay, nay, yea, kunana. For whatsoever is more than this, cometh evil. Kitam? Proverbs 27, 5-6. Proverbs chapter 27, verses 5-6. Deta open rebuke
is better than secret love. Napipa nga ibagata yung kakabsat, di kinapudno, masaktan isuna, agsui, wano anyaman, ngem, at least imbagata yung out of love, concern ngamin di jay. Ang anak ko, amom, kasto yung ngamin, aglalalo no anak ti kasarsarita tayo aya. Kat ibagata yung jirebeng, anak ko, amom, han na right det, han na pagimbagam, hamu pagimbagan. Dito dapat nga aramidem. Okay? Open rebuke is better than secret love. And then, the Ephesians, nasarakan yon? 4:15. Deta, 4:15. But is speaking the truth in love. So, ibagam di kinapudno because you care. You love. And you know the truth. So, your love for the truth, your love for the person, you go ahead and tell him. Is speaking the truth in love. Kasi ngamin ading ko, amom, kasla ko makadigiti ubing kuwa kakabsat, high school pa lang kat magigay-gayuman. So, bagaan tayo. Anadakas nga, kasarita tayo, kat ikararag tayo nga apo. Tulungan nagtap no maawatan na. O, di ba? So, deti kat may panggap ti pa nag-advise. Kung deti mo't kakabsat kat kwa, kuna ni Pastor Jun no ka, if it is no talaga nga madi, akat ta, haana. Iso nga ni Pastor John kakabsat, puraw-puraw, nangisit. Kat I have been with him for 36 years. Na 36 years old ako. Kat nakitak dito kakabsat talaga, no ko na kat amo na nga alanganin. Kat uray talaga nga madi. Ay uray medyo masaktan jay tao. Ibaga na kakabsat day jay. But later on, jay tao no ma-realize na, kat usto, day Pastor John, di kat, kunanan to ag-thank yun to. So, deta kakabsat, speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. Okay? So, datayumat kakabsat, let us be willing to accept rebuke. Let us be willing to accept correction. Kakabsat, tapno ni di kastagat ag-improve tayo. Kasi no awan mang correct ka tayo, awan iti mangibaga nga wrong gayam jay turong tayo kat papaayon, wen mayat lata aming kakabsat. Akat sang kamay sa tayo nga lumnad. No kumabang ka, lumnad tay aming nga sangapada kakabsat. Okay? Next. Nakapimpindas deti sumaruno. Prayer changes things and it changes you. Prayer changes things and it changes you. Oh, deta kakabsat. Ti kararag ket kaya na nga baliwan dagiti sitwasyon, ti tao kaya na nga baliwan, ti apo kaya na nga baliwan ti sitwasyon, kaya na nga baliwan ti tao, ket babaen iti panagkararag tayo. Jeremiah 33:3, Call unto me, I will answer thee, show thee great and mighty things which thou knowest not. Ket mabaling nga digiti kararag tayo, awan pa'y makita tayo nga immediate answer. Nga makita tayo kakabsat, nga habang nga makisarsarita tayo ti Apo, da tayo gayam ti balbaliwan iti Apo. So, dati kita sitwasyon nga kuna tayo Apo, baliwan man detoy, ngamhaan, si kamag gayam ti baliwan iti Apo. Kaslakin ni Apostol Pablo, Lord, ikatom deti kanyak, kayat ni Pablo, ma-change the condition na, ngamhaan ko na ti Apo, sikati dapat nga ma-change your attitude. So, prayer changes things and it changes you. Iso nga, no adda, dagitay concern tayo ti panagbiag, reklamo tayo, napimpintas nga ti Apo at pangibagaam. Ireklamom ti Apo. Kunam Apo, kaysa agrekreklamo ak nga sisisyak, ibagaklat taking ka, digituyin Apo. Sikat pagipulungat. Sika Apo, ipulong ko keng ka, ibagakan ka, digitoy Apo nga bambanag. Yet I cannot change them, but if there is any point that you want to change in my life, I am willing to grow. Kita yung kakabsat? So no awan deta nga banag, akat awan na kakabsat, hantay yung ag-improve. Next, may katlo, learn to be content in any and every situation. Learn to be content. Amom ti contentment kakabsat, han nga automatic nga karakter. It is something you need to learn. Ket, iti dayti nga gundaway, sino kada kayo kakabsat iti agis struggle dito area ti contentment? Kasi, there is always, ijay puso tayo, as human, adalat ta jay, we want more.
But in Philippians chapter 4, verse 10, learn to be content in every situation. Philippians 4:10, anak ko na ni Apostol Pablo, not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. So, ti Apo, iso ti mangituding, dagiti kasasaad tayo ti panagbiag. Kat no anyaman di kasasaad iti biag mo ita, mabalin nga narigat, wenno mabalin nga narangay, ti dapat nga attitude tayo kakabsat, contentment, nga mabulunan iti panagyaman iti Apo. Nakita yung kakabsat? Apay nga importante deti contentment. Ken apay met nga delikado no adda kada tayo deti do awang kada tayo ti panakapnek, delikado kakabsat. Nakaamak ti pagturungan ti biag tayo, no awang kada tayo ti panakapnek, ti hantay mapmapnek kakabsat, delikado. Kasi siyempre ni Satanas guyuguyin na tayo, adu kakabsat nga pangguyuguy ni Satanas pang sulisog na kada tayo. So as a Christian, siyempre kunam Apo, ikanak Apo ti panakapnek. Kasi ti importante kanyak, saan nga digito'y banag no dikat di pa nagserbik keng ka. No at the area nga dapat kakabsat, ag-strive tayo nang nangruna, di pa nag-serve tayo ti Apo. Di spiritual life tayo, di pa mati tayo. Kunana, di 1 Timothy ka na di kunanan. Godliness with contentment is great gain. Agasam deta. Sa bali, di riknam nga naka-gain ka because of the godliness can contentment, kundi di gain nga nainlasagan. Dete, ragsak nga nainlasagan, nga gain ti material. Sa bali, di ragsak mo kakabsat nga the godliness with contentment. Iso nga, learn to be content. Nang runa kada kayo nga anak. Where you are at right now, hanadakas kakabsat nga, damat ikararag mo, ngumnuhan na pa'y pagayatan iti Apo, agad thank you kalata. Hanga deti agriri jiriknam. Kasi datayo kat umay ti pa nagriri. No na dumagat umay di pa nagi-compare, apay nga rod isuda. Imbag pa'y isuda, kasjay. Delikado kakabsat, digidjay nga panunot, masapol, nga i-give up tayo, ikararag tayo ti Apo. Kasi, contentment. Kitam, kat idi magrugrugi da Pastor John, nagat nagbiyagan na deti, at nangrugi da ti ministry, analat nangrugyan da ta mission house, 300 pesos support every month. 300 pesos support every month. No awang content mo kakabsat talaga, rumuar ka ti ministry. No awang content, may kat idiun una na kakabsat ka kwa. Ti digiti mun una iso nga natitibker dagan napintas ti panakaiwaya na ti ministry at kadakwada idi kat awan panunot da nga agubra kakabsat, awan ti sideline kadakwada idi talaga nga full time, no sideline. No sideline. Full time lat kakabsat talaga nga impakreng, napasnek. Kasi no anyat adda makontento ka basta sige. Full time ka lat ti ministry, dayjay ti kwada idi iso nga ay kat talaga nga narigat kakabsat, di insakad dalata. Insakad dati pa nagserbi iti Apo, ket we appreciate that kind of determination and courage and commitment kakabsat, nga despite of the lack of resources, saan nga naging lapod dayjay, saan nga naging discouragement kadakwada ti kaawan, digiti banag nga kasla, kasapulan kuma, wano kupi-kupan iti practical nga aspect. So han nga naging hadlang, han nga naging discouragement kadakwada di jay. No diket sige lata di pa nagserbi ti Apo. Apay kakabsat, taadda di pa nakapnek. Malagip ko idi tricycle, di jay lugan ni Pastor John, kakabsat, nga kuliglig ti uni na, at na ma-afford ti magagatang iti baro, pina-repair na. Adda pinagpa-repair. Then, time came kakabsat ko na ni Pastor John. I think, manong taon nyo ti ministry ba? Ag 40 years kayo na ya. Ag 40 years. But, 38 years. 38 years na ti ministry. Idi 20 years na ti ministry, kakabsat. No, awan pa 20 years. Kaslang, isumot iti pa nagpanunot na nga, I think that was year 1999. 15 years. Hanamot siguro dakas nga, karoon tayo ti kotse. Kita nyo nga kapsat ha? Karoon tayo di kotse kung na nangagasta. Kat malagip ko. At ni Tito Loni ide,
at da dete kotse na nga dete colt. Ket isut imo na ngamin, ni titulonit may nga imo nang agididil ti agagas dito Ilocos ide. Ket adda kotse na kakabsat, ket apo inlogan na ni Pastor John napanda tabagyo naki-conference ta kalut sablan kakabsat, ket naragsak da ka dayjay. Adda ka dakwada. Dayjay no anyat adda king ka naragsak ka siya man ka ti apo kakabsat, ket awang problema king ka no adda king ka DJ contentment. Idi kuang kakabsat ket gumatang tay ti kotse. Idi kwan, adda kwarta ni Pastor John, I think, adda 20,000 pesos na ide. Oh, di ba? Isapsapol nat kotse, di 20,000 pesos kakabsat. Kap 30 service ti Domingo, di may nagipakita kotse dita, awahan na makaumari, di 20,000 na. So, okay, let's just wait until the Lord gives. Tatta kakabsat, miraculously. Oh, idi 1999 sa 2001, eda, no Jack Mariro. Adda nang tud kakabsat, iti resources, nakagatang kami. DJ kotse nga second hand is lightly used. Toyota Corolla. 280,000 ti bayad na kakabsat. Apaw! Pauna yan. Kasi prior to that, tilugami, digite kasla Ford Fiera kakabsat nga Toyota Tamaraw. Istoryak digitoy kasi deti kat learn to be content nga rod in every situation of your life. Deti nga minti pagtaktag dar ni Pastor John. So, di ko ang kakabsat, apo, nagbiyahe kami. Isublita, deti Ford Fiera isublita yaw. Isutlogan kakabsat. Okay, pina-repair na. At agbakbakan Aglati dang kakabsat, ni-repair na dijay. Diya ka manumanot na gasto na dijay kakabsat. Ngam talagang pinapintas na. O di World Road War II. Apo, nakaragragsagan. Mapan di Cagayan, mapan Isabela. Kakabsat, dijay nga lugan. Kat kung kunaming arot, alagad inikkan na kamti apo, di kiti napipintas nga luglugan branyo. No daduma kat agsasarita kami kat kita man lang aya, kasla, no riknam itangkat kalatay, dim kayan ti aglugan, pa iti kakasjay. Hanga dete, hante kayat ti agsublin iti kasjay nga kasasaad ti biyag. Why not? No isut ikwa ti apo kakabsa, dagat let's accept it with gratitude. Lata ti apot makaito ding nga ron. Ngam ti kayat nasawang kala dete, pauna yung kasla, nakahana nakapapating ang pudno, naan-anusan tayo, di kita. Nga itatta kakabsat, di medyo namay mo, na-i-compare mo ka di naglabas, kasla dete, di ka makapamati, nga naanusam di kakabsat, nga di adda ka di nga sitwasyon, hambot nga inan-anusam, no, di kat naragsak ka adda ka di nga sitwasyon, di ti kayat nangasawan. Nga noan niya di sitwasyon nga ayan tayo kakabsat, adda ragsak di puso tayo. At dayaman jay puso tayo kakabsat. Amen? Learn to be content in every situation of your life. Iso nga deta, da kayo nga young people, nangaganyo deta, amok nga kadigiti naganak yo, at damot deta kakabsat, tamom nang rugimot iti simple nga kasasaad ti pamilya, amin tayo, awan nang rugi siguro iti nagarbo nga biyag, nang rugi tay amin tinarigat, nga sitwasyon. Nang runa ta Kristiyano tay itagakabsat ket adda deti contentment. Kuna nga ro DJ may isa nga kwagat napinda sa pagduelan deti kunana. This contentment is never rich and a contentment is never poor. Kunana, tay tao nga awan panakapnek na hanan tupulos na baknang tirik nana. Ngam tay tao nga da panakapnek na hanan tumarik na nga narigat, hanan tu ay-ayan ti bagina kasi adda king kuana jay panakapnek kakabsat. Contentment. Amen. Awan nakaturo kay samot ng kabsat, si ibiyag kay paitasom. Amen. Hello. Okay. Deta kakabsat. Amen. So nga, digiti ubing na kwagat napili ti makanggat na, no. Learn to be content. So nga, istorya, tinapintas gayam. Practical detoy, istoryante ka digiti anak, amom idida kami ti ububing. Hanadakas nga mapadasan da jirigat tayo kakabsat. At siyempre, awan tinalaka nga maalam latatin ni no di kat you have to go through it. Katakas din ni mama, istorya na kadakam idi. Isong amom, permi kakabsat ti asik kadakwada. No, itod na jay balon ko kakabsat na mapanagbasa di elementary act. Hangko alang kakabsat na di tala pagbasa act ni San Agustin. Manulang mo ta kursada bagbag na. No, itod na jay balong ko, there were times nga ko nakaanan ma, inayon nyo latang igatang si data yon. Kasi in-explain na jerigat kat maawatak. So nagri-rejerik na ka magbagdaak. Nagri-rejerik na ka awang pagmeriendak.
nagre-reject na, nga agawid, nga awan dete, ngut-ngut-ngutom kakabsat nga pansit, uso nga min idi dete, bihon kakabsat nga nakasupot sa ikam tisukahan, butawam ijayan te, kwa apo, nakaim imas kain inuton, di jay kakabsat nga bihon. Aya, malagip yo? Oo. Kasi, awan, nagre-reject nam kasi at the contentment kakabsat. So nga, learn to be content in every. Kat no ito, di apo kakabsat, iti resources, why not? Nga enjoyin tayo mat digiti nga blessings nga inted iti apo. Ngem no awan kakabsat, agyaman tayo iti apo. Ngem no adda, alagat amutay mo ti limitation na agyaman tayo, hanadakas nga, ma-enjoy tayo digiti inted ti apo nga blessing at isut purpose na eh. Tapno ma-enjoy tayo mat kakabsat, kan agserbi tayo kenkwana nang runa pa. Amen? Oh, mayat detang kakabsat, learn to be content in every situation. Okay, gaputa mo malam kakabsat, ipang kumandi maudid, nasaysayaat asikati maapapi, ngem tasikati mga api ti padam a tao. Paunay ka dedang kakabsat. Nasaysayaat asikati maapapi, ngem tasikati mga api iti padam a tao. Agasam deta kakabsat. Eket siyempre napadasan nyo siguro tinaapi, uno day pinadakas da kakabsat, uno api, no maapi ko nam ngamingkat, dete mangi babae, te manguyaw, mang tagibasit. Oo, napadasan nyo siguro kastantay tinagtagibasit da ka, dete kasla uyawon da ka, uno dete i-take for granted da ka. Ngam kita nyo kakabsat, ti Psalms 9 verse 9. Psalms 9 verse 9. The Lord also will be a refuge for the oppressed. Kita niyo? Ti apo isu ti kamang dagiti maapapi. A refuge in times of trouble. Sino kada kayo kakabsat, ti maapapi, alawren nyo day tayag, ta imayo latang kakabsat, ngam ijay pusom kat umanamong ka. At damang api kada kayo. Amum ti kunanan ti Biblia, ti apo iti kamang dagiti maapapi. Kat this happens kakabsat, sometimes amongst kamag-anak, sometimes iji uneg ti pagubraan, at damang apiking ka, sometimes even among friends, even in the school, digiti, dakay nga estudyante, dete ko natin nga bullying, apiunda ka, te kasla, tagtagi basidun da ka, dete, i-take advantage da nga kasla feeling, dagat kayang-kayanan da ka. So, apiunda ka. Kat babaling nga da ka, datayot na ka-experience ti kasta kakabsat, kat hantay man agun-uning am di uneg tayo kakabsat, kat masaksaktan tayo, masaksak tayo. Keto da duma kayat tayo mat ti bumalas. Kayat tayo mat kakabsat nga dete isubli kuma, dayjay nga nasakit nga aramiden da kada tayo. Ngem ti may sa panunutom no kwang kunam, na imbaglakid din ta, numampay siyak kat apiun da, at least hanga siyak di mga api ti padak nga tao. Kat no siyak ti maapapi, nagpintas deti verse, ti apo ti kamang dagiti maapapi. Itud mo ti apo. Bayam nga ti apo isot magtrabaho kadakwada. Makitam to kakabsat. Hamag nga dete inlunod mo ida, alagat ti apo, God of justice. He will do something, why not? Takunanagat, vengeance is mine. I will repay, saith the Lord. Kat tunukwang kakabsat, pag-amwam kat ni maamwam. Alagat nga dete, inkararag mo, jak mo ting kararag, hangkuragsaken nga dete, adakas to nga napasamak, kita man lang talaga ti apo, usto je ko nana. Deta ne, Romans 12, at the time, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay. So nga, numapapi ka, hangka dapat nga dete troubled, hangga dapat mapukaw tital na jay pusom. Kasi numapapi ka nga mingkat, permi nga mariribukan ka, hangka makatal na, hangka makaturog, naglalaok ti danag, wano pungtot, gura, at daaming kakabsat. Haan, kunam ti bagim, alagat na pimpintas ti position ko, tasyak tay maapapi, tapno kaasyan nak ti apo. Kasi hanga kaasyan ti apo, di mga api kakabsat. The Lord will not be merciful upon the oppressors. He will surely apply His judgment and justice upon them. Deta, so nga, napipiyang ako namno kwa, apo, agyaman ak, at least, maapapiak ngagpaiso, alagat hana, awang maikat kanyak, nga maapapiak, nga at least, sakat hana siyak, di mga api, ipadak nga tao. Psalms 72 verse 4. Psalm 72 verse 4, anak ko nana, He shall judge the poor of the people.
He shall save the children of the needy. And shall break in pieces the oppressors. Paunay, tadtadan niya po. Di kita nga mga api. Paunay ka, break in pieces. Iso nga nung maapi ka kakabsat ko na, ala po, haan nga dete ko ang naimbagta at least hanasyak di jay mga api. Bea mo nga syaklatan ti maapi ta, adada nga kaasyan nak. Di ba kakabsat? Di may mayat jay maapi kasi kaasyan na kati apong itagay na ka, kesa jay sikat mga api, kat ipababa na ka ti apo. Anat may mayat nga posisyon, ala, i-judge man. Tay maapi nga kaasyan ti apo, wano si kanto tay mga api. Kitam na, tadtadan na kakunana, tadtadan na, break in pieces. Dito ipay, isaruno ka, maudi. Okay, nasaysayaat asika iti mapadpadakes, ngem tasika iti mangpadpadakes. Apo, namin adungan ng kukukun Pastor John Dedan. Nasaysayaat nga sika iti mapadpadakes, ngem tasika iti mangpadpadakes iti padam nga tao. Anak kaya nasawon ti mapadpadakes, dete ada iwarwaras da kakabsat nga dete hammet na sayaat. O, kat siyempre datayo kakabsat, hantay kayat ti mailupag, nang runa no amu tayo nga kalintegan tayo kakabsat. Ngem at least, ijay pusom, ada kumatal na nga kunam, balansyem jerik nam. Kat kunam, ala apo, numampay mapadpadakesak ita, kat narigat apo, nagrigat ti kaste nga mapadpadakes. Ngam agyamanak, tamalagip ko ti message iti Bible, nga inlawlawag ni pastor, nga at least, siyak mapadpadakesak, amum ti kinapudno, kat kaasyan nak, kat sikanton ti makaammo, kadayjay nga mang padpadakes. Mga kakabsat, di mang padpadakes ngamin kat agiwaras, iti makaperdi nga anateket na sa wana, makaperdi nga sarita, wano, kaslang agaramid, ti istorya ko na tayo, fabricate. Oo. Agpabrika ti istorya. Tunukwan, pagchichismisan da ka, napadasan yun kakabsat nga sikat nagchichismisan da? Oo na yung kakabsat. Talaga nga, ala at least ko nam tibagim. Hindi balen nga siyak ti pagchichismisan da, namuti apo ti pusok, siyak ti mapadpadakas. Siyempre, anang arud kakabsat aya? Ngam at least may mayat nga siyak jay mapadpadakes. Ngem tay siyak iti mangpadpadakes. Isong hante aramidin ti mangpadpadakes ti padatay nga tao. Di bale nga datayo ti mapadakes, wag lang nga datayo mangpadpadakes, wano mangilupek, wano mangibaba, iti padatayo, mangapi, iti padatay nga tao kakabsat. Oo. Amen? So I hope, sino kada kayo ti agda mga mapaspasamak iti kasto ita, at dada kakabsat mabalin, nga mapaspasamak kadaga ita, kat comfort king kadeti ita ne. Romans 12:19 and 20, nabasa ti itay, avenge not yourself, kunana, give place unto wrath, for it is written, I will repay, saith the Lord. Syakto iti makinam mo. Kwak ti pamalas, kunati apo. Verse 20, be not overcome of evil. So kunana, therefore, if thine enemy hunger, feed him. Pauna yung kakabsat. If he thirsts, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome. Amo yung kakabsat, at dadamot na giti pagpadas ni Pastor John, nga napadpadakas isuna. Ngam natal na lata, saan nga pinaapektaran? Saan nga isut naging rason nga naupay, nagtultuloy latat pa nagserbi iti apo? Yeah, for many years kakabsat, I am a personal witness kadigitoy. Hagatahan ko nga ibaga dito nga adda sakit na awan kakabsat. Tanaadal ko king kuha na nga, mo nga pampansinan di kita, kasi lata di ko na, mo nga tututupan di kita. Han na makatulong ti biyag mo. Awan maitulong na ti ministry, no di kitat sangsangwem, no di kitat pampanunutem, no di kitat at atupagem, tattao nga mangpadpadakas, tattao nga mangapapi. Awan maitulong na kingka, basta handa ka lakit ananwan, di jay ti kwa na eh. At no kuwang kakabsadakat sa bali na ta, right eh, mabiolate ti right mo, no, sari-sarita kakabsata mo nga, kukuha hindi kita nga bambanag. I've been a witness to that kakabsat, growing up in the ministry. By the grace of God, haan na nga tinutupan di gito. Saan na nga dete? Sakpay kakabsat ti makabasa no ka di giti message. Ano pa? Sungbatan tan. Ngam ko na nagat saan? Beam lata di kita. Ano ti ikuanan? Ano ti pagkakukuam ka di kita?
kung nagkatpauna yan, anat panunot nga daging kwa, nataapay nga kasjay nga dete, haan isuna nga dete maapektaran, saan nga mairita, jirik na kasla ti panagarig, lingaw, ngilaw, kasla ngilaw lang nga dete, ngilaw di kita, bugawam, sa mo nga kukuan di kita, mo pampansinan, awan di kita. Kung nagkatapo, I pray I could have that kind of a strong heart. Kat deta kumamuti prayer tayo, kakabsat. Amen. Kasi di kumat kinatibkir tayo nga, makapagpatuloy tayo latan, serbitay tiyapo, dadigito yung akwagat. In the long run, kita nyo kabsat, alagat to God be the glory. Hangkong ay baga nga dete, intag ay ni Apo ni Pastor John, ngem the Lord has done well. I believe Pastor John can say, God's been good. Things were not always good. People were not always good. There were people who were not good to him. Ngayon maibaga na kakabsat, God has been good. God has been good in his life, and I have seen that, we all have seen that, God has been good. Iso nga kakabsat, no, ada mga api kada tayo, agdada digiti mang padpadakas kada tayo, agtal na tay lata, ipulong tay ti Apo, makamu iti Apo. May mayat nga datayo, day mapadpadakas, wag lang nga datayo, mang padpadakas iti sabali nga tao. And all of God's people say, okay, umdas di jayan kakabsat. Amen. Adan tupay na yun na, baka ton Merkules, ituloy kong tupay dito. So, mayat, kakabsat, digiti nga lesson nga naadal tayo. Kinantay man jay Zoom. Si bibiyag kayo ba? Nakaring kayo mo lang kakabsat. I hope you were blessed. Amen. Okay, thumbs up. Na-bless kayo mo lang. Amen. Yes, what a blessing. Kakabsat, masapol nga ingungutan tayo, digiti nga prinsipyo. Iti panagbiag, tapnon ti kasta katagbalin, nga nabilag, na ingal, na bunga, iti Christian life tayo nga sangapada. Okay? Kararag tayo, Apo Diyos, agyaman kamken ka, kadigitoy nga prinsipyo, manipod iti saom, nga nai-practical Apo, nai-applyan iti practical nga aspeto iti panagbiag. That Lord, I have seen your beloved the servant, how he had been honest, that his yes is yes and his no is no, like what you have said in the Bible. Get mabaling adda digiti napasaktan, ngem Apo, natibker iso na nga nagtakder kalatay devotion tay bigat, nga hang kami maamak, Apo Diyos, nga agistend, nga para Apo keng ka. That faith, we dare our faith, O Lord. We have seen how prayer had not only changed things, but changed us, Apo. Kandetoy, learn to be content, kat agyaman kami, Apo, nga nakita mi keng kuana detoy, kat numampay, ado dagiti nagpasaran, nga rigat, bayat ti panangrugi iti ministry, saan da nga naging hadlang, saan da nga naging discouragement ken kuana, Apo, iti kinaawan, dagiti daddo mga convenience, Apo nga daitan, deti agdama nga kasasaad ti ministry, nga awan pa'y ide, ngem adagen kwa na Apo ti contentment, commitment, kan determinasyon, nga agserbiking ka. At nagpintas Apo dayjay, nga ehemplo, nga kaskunam ti saom, in whatsoever state, therewith to be content. Kan Apo, dito ilaunay, nasaysayaat nga dakam ti maapi, hanlang nga dakami ti mangapi, ti padami nga tao. Nasaysayat nga dakami, mapadpadakas, wag lang ada kami Apo, timang padpadakas iti padami nga tao. Nagpintas di kunam ti Psalms 9:9, sikat ikamang, sikat taklin, sika Apo, iti pagtarayan, dagiti tao nga maapapi. Kat Apo, kaasyam, dagiti siyasin numan, nga mailupag, maapi, mapadakas, kan maibababa Apo Diyos. Sika iti maasyan, kan mangitag-ay kadakwada. Ala po, italik mi dagiti biyag miken ka, agyaman kami, digito'y nga nababak ng Apo Diyos, nga prinsipyo kun adal, awan anyaman na pirak nga makabalor, makagatad ka digito'y o Apo. Awan pakaisukatan na. In Christ's name we pray. All of God's people say, Amen and amen, amen, amen.